ikibazo gihari no munsi mu Burundi ivyo vuga ngo parme hutu ngo corona cyangwa ubu bashyira ibintu bibiri imbere niyebreke mu Burundi ibintu by'ubwoko bihari ninda ngo bigenda gute ikintu basimbere ni ikintu kihe ni ibintu bibiri n'ubwoko ninda uko nuko bisobanura amahera uretse gato igituma mvuze ngo ninda ibibazo nshaka kubanza bikagenda bidufasha kumva ibi bintu kuko nanjye ibi bintu ndashaka ariko u Rwanda rwese mureka soze oya bareke ariko tubaje bareke ndakwereka ntabwo ndi bumanuke jewe igituma ndiko ndavuga gutya muraza petete ko kuntaranya igituma numvise imvugo bwa mbere kuri navuga ibintu biko biraba ibi byo kuvuga ngo bashyira imbere ubwo bwoko mu Burundi kuva ikintu cyiswe 2010 hatangwe kwinubana abarundi kandi ibyo byari bihari même pendant la guerre civile franchement nta kubona kwinubana kwa moko kwari guhari gusa byabaye grave mu 2010 kubera iki kuko batavuga ngo agatogwasi wa muperme hutu yabaye populaire énormément mu Burundi yaba Abatutsi abantu bose batakumva bavuga ati ubu tugiye gukora ku muntu cy'umuntu adufite imbere ariho dufata rero agatogwasa 2010 baranka ko yitoza kwa president Nkurunziza arafata ubutegetsi 2015 gese baramubwira ati rero deuxième mandat ni manda zibiri ni ukuvuga ngo tuva Nkurunziza avuga ati jewe imanda ya mbere ntabwo ari abanyagihugu bantoye rero consus yo muri parlement yantoye jewe ni manda ya kabiri ngiye gukora 2015 bihara abantu bagira manifestation bya bintu by'ubwo bita bigaruka biza bicuzwa bavuga ngo ni babatutsi bashaka gufata ubutegetsi ucuvuga ati yabaye ndese ko yabaye kuri Nkurunziza kandi yabarumutse Kongo urumva batangura gufata abantu 2014 babajana aho muzarukiza hari umuntu wa mama yaje kuvuga yitwa Roza n'uwo mukecuru yitwa Roza yaje kuvuga yote atangwa kuvuga bajana mu rusida cyo mu Kongo bavuga ngo ubunya babatetesha kutuga hinje badukiza mu 1993 batakumara nicyo kibazo ni ikintu cyitwa propaganda kandi bagashaka atanu kuvuga ngo bana abasirikare bavuga bapfuye 30 n'abatutsi oya ivyo ego oya javuze ivyo ntavyo nzi kuko ivyo byabaye hesama n'abatutsi nibyo okay bari komeza ikibazo rero gihari 2015 aho kujya mu Rwanda haba genza abantu benshi cyane amahama bahunze igisoda bagize ikintu bisa ngo desasi bagahunga igisoda kuko babobije akora ibintu bakabyanga cyangwa bakanabiteka bagati uri umututsi umu ex-fab cyo kuri Morona cyo kuri Buyoya bakitaye prefab barahunga baragenda rero ikibazo no musaba abasirikare mu Burundi bafite uyu muntu yitwa Kandakondo yabivuze ntabwo bafise icyo cyo vuga ngo ndasike kandi mu gisirikare byose biko bimeze n'amategeko peut-être babarungika muri Kongo batabyemera ariko n'amategeko kandi kibazo nyuma kuvuga byiza ugiwo ibyo byo ngo babafashe ibintu byiza namba byabaye nibaberekane babarundi baravuga ngo byose ibyo babarundi baba bashira imbere inda bakavuga ati bagasinda imbere zabo batindira abarundi bene wabo kurigwa bicwa babibone bumva bavuga ikirundi cette fois kuri kuja haba tuvuga ati yang ntwara ya CNDD-FDD ikutu twarukundo kunuko naho akaja mu bintu byo kuvuga ngo bako ngo baranegosia kuko n'ubusa hano abantu bavuze ngo akwana negosia ngo M23 ngo ntiyerekana abo basirikare bo Burundi aho hantu nindazo yungitse ni leta y'igihugu y'u Burundi kizabafunguye abarundi ntabwo baje bavyungutiyemwo nabana baba ko barapfa urumva M23 tatungombye kuzonyungutsemwo kuko n'ubundi ikwigwara n'abantu na bene wabo urumva jewe je préfère kubekana abo bantu nico gihe abantu barabahakana avuga ati kuzorobera no ngakuri tutabiro benshi bakana avuga ati ibintu sibyo nirwa mutubesha kubera cyo baza ngo ni vyamo M23 n'abatutsi abahugote ko Burundi turi ku ntwara y'abahutu bla 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 ibintu nk'ibi cette fois c'est bamusi ibintu bya ari byo biba yerekane umwese cyamenya position y'iposition namwe avuga ati turi mu Kongo hari abagenda ku ngufu cyangwa kubera amategeko hari abapfa kuva mu majoro w'umurundi yapfiriye ko ikintu cyoroshye ikintu simple gutyo cyo kuvuga gusa ngo abarundi bari muri Kongo
no dukeneye fact njyewe byashimisha nicyo navuga ndavuga murakoze urakoze cyane tugiye kugenda gake ariko se wakwihanganye wa muntu tugiye kugenda gake ndaguha ijambo ariko uri umurundi ntarifisha abarundi ndabaha ijambo newe ndaguha ijambo mu rundi ariko mujye mubanza mwihanganishe umuryango wuriya mu majoro wagize gutya atararya amafaranga yakuriye muri Somalia yarazigwa ni yarisha rose yatekereza ko mu petroli yari shababu reka bitandukanye urumva ntabwo ariko bimeze ibyo bintu ntabwo my friend yafite totale na shababu yakubise wengera baragunga so muyanganisha umuryango wura musirikare gupfuye atari amafaranga avuye mu butumwa bw'akazi muri Somalia bahise bamwohereza muri Congo bahise bamusura mu magara mu mwihanganisha hanyuma afata ijambo Godfather ndabaramukije mwese nabahaye mwiriwe canke turamuka kandi mwaduteye uzuro urukundo dufitiye mwaduteye dore mwakomeza